Oy 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 oy. Oy 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 atlar. O atlardı aralı. Oy 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 oy. Ey tatlılar. Vay oy kıstalak. Maşallah. Atlar. Toğulun öyle geçler. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн алгатталчылары, туугандар, бүгүн 15 февраль 2025-жыл туугандар. Биз Ош областы Өзгөн району Жалпакташ айыл өкмөтүнөбүз. Жалпакташта мына ушул Бозала центрде буюрса поколение улак болот экен. 96-лар, 1996-жылкы туулган жигиттер, достор, бүгүнкү күндө азыркы учурда мына ушул жерде торпок союп даярдап аткан чагы туугандар. Буюрса бүгүн мына ушул 96-лардын улагын жакшы кылып, чагылдырып көрсөтүп, тамашаны көрсөтөбүз. Видеону ана чейин биз менен чогуу болуп, лайктан бастырыңыздар туугандар. Буюрса баарын четтен кызуу оюнду тамашаны көрсөтөбүз. Андыктан сиздер дагы колдо иретинде бирден лайктан бастырыңыздар. Азыр эми мына ушул жерде торпокту союп, тигип даярдап аткан чагы. Биз дагы азыр мал базардан чыгып келип жешип келип калдык. Мына ошо торпокту союп тигип аткан чагы. Мойну калды, мойну. Азыр мойну тигип бүтсө, Кудай кааласа, канча бир 50ге жакын чабы? 50 нарагы. 50 нарагы чыгып калат буюрса дейт. Жакшы. Буюрса тамашаны четинен көрсөтөбүз. Лайктан басып турабыз туугандар. Аттарын даярдап аткан чагы палбондарына келип, ана жакта дагы портер келди. Мына жакта дагы портерде аттар турат. Ошолдо дагы аттарын даярдап азыр. Буюрса улак башталайын деп калды. Аттарын даярдап токуп, пайпактарын кадап токуп аткан чагы. Туугандар, азыр эми мына ушул жогоруга улак чапып жерге чыктык. Чыгып аз жерге түшүп, мына балондар азыр та секинден аракет кылып эми даярданып атат. Разимка болтатын айткандарчы. Көрүп атасыздар. Азыр жерде турат. Мына кар уже жана кар жаап кайра тоңгондо карда катып калыптыр да. Аттай жатып калсаң жыгылгыдайсың. Жерде турат торпок. Торпок бир 50 килограммдын атырабы чыгат деп атат эми. Көрөбүз анысынчы. 50 килограмм атырабы чыгат дейт. 50ге жетпейт экен. Бүгүн улак ширин болот. Негеден торпок мына жеңил, көрүп атасыздар. Көтөрүп жеңилде көтөрүп атышат. Торпок жеңил да. Бизде мына жаш өспүрүмдөбүз. Видеону анда көрсөтөбүз. Кайсы өспүрүмдө кызмат кылдык, өспүрүмдү алдык. Азыр эми улакты чекеден көрсөтүп, маалымат тамашаны сонун көрсөтөбүз. Көрүңүз, бир колдоп жеңилди көтөрүп атышат да. Анда калган. Аркат кылып калган. Жерге таштап жерге. Ya bayjigit. Улак башталып атат. O men daim şu intimanlardan ayrılayım, riske çıktı olup, atanın yerine tinç olup, Allah'tan ne telesinler, tilegen maksatınlar kalacaktıp, daim intimak bol duruvergiler. Allahu akbar. Tinç çakıla, uruşmakla, aksakal, koydun da koyup kalkıla. O karatakta bir iki çangsal alıp geldi, töremez mi oldu? Gel. Ben. Gel sağ olun. Gel geçsin karamol. Ulan zengin tipke teyike hesap çakım. Aksakalları kaçırıp her ayının aksakallarını açıp toruna basar. Zerge taşlap verin Abdülhaşka. Zerge taşlap verin. Bir patani alıp ulaktı kızı başladık. Hazır hem aksakallı kaçırıp varıp yerge taşlap verin de. Aksakallığa verdi. Mına maşallah. Yerge taşlap verdi. İyi mi? Ayıl aksakallarını açırıp sorun alasınlar deydi. Buyursa ulak baştaldı. Abi. Bayjigit qanday? Tekin. Maşallah. Жогоруга чыгып ылдый тартайлы мына. Палбандар аракет кылып атканын көрсөтө эле.
Көтерілді, оңда қой олдады. Торпақ әме жеңілді, айтқан, қайра шүшіп қалды. Торпақ жеңілді, шу 50 килограмм болса чатықса шықпаса жоқ. Палуандар. Палуандар арғы құрылғамына жерде тұрады. Қалып қалды. Жерде тұрады. Мұна арғы құрылғады. Машалла. Қалды. Жерде тұрады. Бақыраттағы қиылы екі жаққа сүреді. Көтеріліп қалды, айланады. Мына ашты. Сары формачаны ашты. Ашырды. Жалға ашты. Кетті, машалла. Аял ақсақалдарына беріп, сорын аласын деді ғой. Ayın aksakallar nasıl sorun alın? Aksakallar kaçırıp verem. Aksakallar kaçırıp ver, tamam. Ayın aksakallar böyle çok değil. Onda tramp atmıyor ona. Ayda ya onlara. Birinci sorunu bugünkü oyunun birinci soruna Mirzayev palvan taşlap alıp çıkıp aksakallar kaçırıp verdi. Maşallah. Katalım bay. Şimdi tırmanır üzülüyor. Görüyorlar. Ay. Sorunlar var. Hareket böyle falanlar. Hazır. Birbirini aşıp attılar. Zerge çıkıp kaldı. Aşıp açacağım. Hazır emmi. Bunal yerde. Cerde cedat. Falanlar hareket kodat. Bu aylayla aksakallarla sorunlar kalıklı. Hareketinde kıl palvan. Hareketinde kıl palvan. Cerde cedat. Bunlar. Sadaş palvan. Armadı bir okçu. Aynen kaldı. Düşüp kaldı. Cerde cedat. Düşüp kaldı bir ok. Buna. Bundan daha biraz kötü dat. Düşüp kaldı. Cerde cedat.
Hareketini kıl, palvan götür. Cerece tapına. Oy adam da çatlı. Çekelim. Çok böyle. Otur. Adamlar az yapma da. Bunu. Çok. Maynak çıkmadı, cerece atına. Karda sonunda, karda. Torpaktағы dağına gördük. Cerece atkanın için göl otasın. Haydi. Tegelenip kaldı. Yok, cerece tağı dedi. Hareket bodat. Maynak çıkmaya da. Cılas, haydi cılas. Altıga aksakallar açıp sorunu aralasın abi. Sorun ayıttı odat. Birinci sorun gitti, ikinci sorun. Oy bunlar biraz kötürdü. Taza karma kötürdü da. Buna. Buna hareket bodat. Ortada. Kimge gittik el. Kimislik güçlü olsa. Bileği güçlü alıp gitti. Yok. Buna savaş bodat. Kötürdüm de. Kar uluken, hiç atmasa attılar. Müdürlük cığılatır andayla jirgen de. Ana. Valiyi falan alsıktır. Adaşım. Marks'tan. Valiyi falan. Marks'tan adaş. Aksakallar aşık sorun aldılar hep. Aksakallar aşık olan sorun aldı. Aksakal kaçırdı. Aksakal kaçırdı geldi hemen. Adaş. Sağolun beri yatar. Ula qanday oldu atmacıyız adaş? İşler yaxşı mı? Başlalışı yaxşı. Maşallah. İkinci sorunda mına baycı git adaşım. Tutayım ha? Bileğine küç etmesin. Dayım yaxşı şunday. Oyunlar kızıp жүрüyor ha? İyilik. Maşallah. At özün attın mı? Akjal eken canım var. Baycı gitin özün attı. Akjal menden bir salım saldı hazır. Aksakallarını açırıp. Sonra Allah dedi. Hem hazır. Cerge düştü. Cerge düştü. Hayır, daha cerge düştü. Hayır, aksakallar açıp sorun alasın arayı deyip dağı. Ortanı göre öyle mi? Akçığım, Abdülkar, Karatarık, Bozala. Aksakallarını açıp sorunlar dalgılan. Kurbutaş. Ay, bu boy kaldı. Sen de var, sizge bardı ey. Ayıt otam koy. Ya bastır, aldık da durat. Karatarık gidelim. Cerde durat. Terlek.
Kötörlük kaldı. Kıyımlap kaldı. Kötörlük kıyımlap kaldı. Oy ne çok kızı. Aynen indim. Ha. Burası açlık şey içeceğim onlar. Yok dağda ne?Cal üstünde talaş bol adam. Ha bulmanlar. Ha. Cerden götürdük da. Şöyle götürdü. Can üstünde talaş bol adam. Bekembol, Bekembol. Maşallah. Ne oldu? Kimisi açtı. Al sana. Dağı. Burza'ya palvandı akşay. Gitti. Al dedi. Aşırı voltatadır hemen. Aksakal aşırılık şeydi. Aksakallarga. Sekin gelip atem. Жерге таштап берді ақсақал. Ой, жерге шөрменен бірі сүйіліп кетті. Құрбыташ формасында 5-ші номердегі ұрып кетті ona. 5 номер жоғарылап шығып кетті. 5 номер шөрменен шап, қол илешіп қалды көтеріп кетті. Торпақ жеңіл бірақчы. Шейлік арам. Ат өйделіп қалды. At жығылыптар. At жығылды дейді. Жатқылар дейді. Дағы бай жігіт. Екінші жол көтеріп шықты. Жерге түшті, ат жығылған екен. Бай жігіт болған екінші жол көтеріп шықты алаш. Қар тартпас қаларына соғын бар дейді. Негізі ойын өте қызы башталды. Бұлақтағы жеңіл шөрменен көтеріліп жақсы жол адады. Азы шо қар тарттан келген ақсақалдар бакен. Ошылар қашып сорын ал деділі. Бұйса ашырдым ақсақал. Чағып кетті, машалла. Көтеріп кетті. Екінші. Osman'a taşlayanlar. Üçüncü. Sület Üçüncü sorundu. Bugünkü oyunun üçüncü sorunu Kayralı. Bayjigit Palvan. Jerga vurun, jerga vurun. İkinci sorundağı Bayjigit Palvan taşladı değil mi? Üçüncüsünde ona nasıl pultırlı. Allah Allah. Maşallah. Üçüncüsünde hoca hareket vardı. İkinci sorunu saldı. Ay. At çıkıldı. Torpak suyu. Ay. Jerga düştü.
Жеңіліп алып өте қызып атады. Көтергенге дағы. Ортада жерде түшті. Бір сатымен сүйліп түшіп қалды да. Қар ұлы да, қар қатып қалып тұр. Көтерді біресі дағы. Дағы біресі көтерді. Салпай оларып қа, жалға. Көтеріп кетті атта. Ашмаштаға ашырып сорын ал дейді. Алтын! Ya Алтын, Ашмакқа қашып сорын ал. Тоқтатыңдар бергіле, ей! Тоқтатыңдар бер. Allah. Aş. Açtı al. Zoldu siz ақсақал жанында жөнде тұп тұрғылайым, Торпақ соның болып қалды, жатып қалды. Жерге тастап беріңе, жерге. Ақсақалға ашты. Кетті бұйырса. Құрбы ташта 10-ші номердегі палван. Таштады аз. Сорын береміз. Бұйырса, торпақ уже ортасынан жатып өте соның болып қалды. Badayım. Алтын. Ашым аға алтын палван, құрбы таштан. Сорын алып. Şunu tümağın zülbesine, şunu olaklardan көп берілі. Ат кімдің аты? Жырғалақан. Жырғалақан аты. Машалла. Жақшы. Білеңерден күш бітпесін. Жырғалақан аты менен дағы 4-ші сорынды, бүгінгі ойындың 4-ші сорынды алтын палван таштады, құрбы таштан. Азыр еме дағы жерге таштап берсе, бірінші айлық ақсақалдардың сорындарын беріп алады дейді. Андан кейін дағы сорындар баштаймыз. Азыр эми жалдан жалга эле өтүп эме болуп атат. Жерге чөлөк. Жерге түшсө дагы сорун айтат ушу аксакалдарга. Азырча айыл аксакалдары бүтөлөк. Сорундар азыр эми жалдын үстүнөн талаш болуп атат. Уже түшүп калган окшойт. Уже түшүп калган окшойт чамда. Жалын üstünde gitti hatta onda koy oldu öyle talaş. Жалын narca karap gitti. Жалын üstünde talaş oldu gitti. Hoş olacaktı ana. O yerde. Ağızga çıkıp etti ya kaç. Ağızda yürütem. Beken bol. Жалын üstünde talaş olacak. İyi, şimdi kar. Uğurken de ağızda çıkmıyor ol yerden. Altığı ular ve kaşının torunu nerede aldılar? Oy atlar. O atlar da aralı. Oy. Ey tatlılar. Vay kıstalak. Maşallah. Atlar. Toğulan öyle geçti. Altığı ular ve kaşının torunu nerede aldılar? Sakın. Nerede bir at? Şol yerden bir at. Kara bulan öyle kaldın adı. Atlar aralı. Hiç atılama. Kar ulu kende.
Karulu atlar bir jirgadı bırak. At durmadan. Yerde az bir tırtat kara bulantırata ona. Gör ataslar. Hoş olacak da gitti hemen. Ya kanınızga bak. Çıkıp yerine kar toplanıp kalkken o atlar gör ataslar. Tutlar bat gitti zorgumdan gör ataslar var. Kar öte oldu hem bu yanımda. Yani kar katıp kalgan. Hoş olsa önen kıynalı patlar müdürlü atar. Sağ olun. Hiç yapılmasan kıyım bol oda azıcık. Aydacılasta Sadaş babanda gele dat. Cigorlayır. Halatlı oldu bırak. Sadaş jet için Ömer. Aydacılast gitti. At çıkılıp düştü. İlk at çıkıldı. Gel atıpça çağıp at. Seviyesi az kayra biraz kötü kaldı. Kar. Nanda bulu geldi. Onun ikinci nomerdeki alıp kettik şey. Arcak menen ödeli başladı öyle. Bundan daha ölçüleri görüntüler. Tamaşalı duyunlar. Biraz gırat çıkıldı da. Atımının. Kar ulu da tamam uluca karşı atlar müdürlüp zırlı odat. Ulu yerde. Light'tan bastırağız sonları. Oyunun şunday kızı odatırız daha. Bugünkü oyun. Yediniz mi? Boldu. Aşağı turan aşırdı. Çalıp gitti. Bugünkü oyunun 5. sorunu. Kim? Nutlek Pavan'la. Azamat, Nutlek Pavan. At kim, özün attın mı? Tyson degen özün attı mı yanına? 5. sorun bugünkü oyun 5. sorunu alıp gitti. Qanday oladı Nutlek Pavan? Ulaq. Жақсы, қарда дағы. Бір ona қарда өзі қиын болады ұлы жерде. Жақсы, білейінген күш өтпесін. Дайым шынай жақсы тамашаларды көрсетіп жүрер, игілік. 5. sorun etті бүгінгі күннен. Hazır еме дағы бір-бірін ашырыш бен болады. Айып ақсақалдары бүтейінде өле қалды. Жерге түшті. Жерге түшті ақыры. Ortada oturar. Ortada gösterelim. Maşallah. Sevgili dostlar. Narcağına sürmüş ben. Çok tumakçan.
Ha, palvan hareketini kıl. Götür palvan götür. Kıyımlap kaldı. Ha. Ana palvan hareketini kıl. Götür. Ha maşallah. Karlı atlarga da жақсы oldu da. Жеңіл. Yok, nerede gidiyordu? Şunun koyunlar Nikolay Gagası'nın kornalgılar. Takında. Şunun koyunlar Nikolay Gagası'nın kornalgılar. Жерде тұрды. Палвандар hareket қылады, бірақ байнап шықпайды. Көтер, палван, көтер. Бірін шығармады. Елешіп отыр. Hareket қылады палвандар. Ha. Жоқ. Hareket қылады, бірақ байнап шықпайды. Nikolay Gagası'nın sorun var. Aşırı sorunu var dalgına. Ha, мына қашқа. Жерде қашқа да жақсы мына жип баршы. Мына сүрішіп кетті мына. Ha. Palvanlar hareket kıldı. Götür, palvan götür, hareketini kıl. Alçılı Nikolay Gagası'nın sorunu kardalasınlar palvanlar. Alçılı Nikolay Gagası'nın sorunu kardalasınlar. Heyecanlıyız. Ha maşallah. Buna. Ortada atlar kaynamalar duruyor. Hareketini kıl palvan, hareketini kıl. Götür palvan, götür. Ay maşallah buna. Ne miydi bu da? Ayşıl palvan bile güçlü götür çadı giderler. Ha. Ha buna. Çok. Geze. Şüphalı. Hüseyin Katar abi. Kötörüle жерге şüphalı gayrı. Aynen şüphalı. Ha. Kötör palvan. Ana sağ ol emme. Ha жерде атып көреді қашқа атты батан бері сүріп жатыр. Ha. Şu жерде эле жатат мына жердечи. Майнап шықпай жатыр. Палвандар hareket кылып атат. Ha mına. Ha hareketini kıl mına. Ortada jet vardı bırak. Oy mına. Yengilge boşa ortada alıp ketti bırak. Armadı. Aylandırıp koyayım be. Armadı biraz da. Ha. Ha sağ olun ayım be. Kötörüldü. Kötörüldü. Şüphalı var ne oldu? Yok kötörüldü hareket bolar. Ha. Tamam. Gitti. O nerede? İtlerin boyu olsa. Taygan çıktı, Taygan. Şöyle bu sefer dolaşalım. Qatar görüyoruz hemen. Oyun öte kız odada. 8 minutda, 9 minutda çıkpay turdu, 4 turdan çık. Palvanlar boluşunca hareket kıldı. Hazır eme alıp çıkan palvanga sorun bereli. Sorun bereli. Bektur palvan bugünkü oyunun 6. sorunun taşlap
Kaçta patır koş. Unutmakla uçab duruyor. Den sonuna çın olsun, ömrünger uzun olsun, baktılı ol. Çab duruyor. Zaman. 5. sorunun alıp gitti. Sıybık bizdeki. 6. sorun gitti. 6. sorun değil mi? Canadaş bu 5. cana 6. Ova. Bugünkü oyunun 6. sorun. Bektir Palvan. Alçıp etti. Hem hazır. Maşallah. Şimdi bana çabuk cüret aldı. Ayıp koyandan hazır. Aşma işte yakında öyle. Karma. Vay atlar dağılı. Kardan müdürlük çıkıl odat. Alanlar 2 saat çıkılıp gitti. Atlar çıkıldı. Karın tayında kaldı ama 2 at çıkıldı. Ulu karda atlar müdürlük çıkıl odat da. Butları batmış ya karga. Oo dede 2 at çıdat. Bir at çıdat tıralbayı. Diğerden tar, tegerden karmaz. Kardan cıgılıp düştü da. Ömer atlayım yok. Nerede daha biraz cıgıldım ha? İyi mi? Kar kablanın karşına var. İkisine. At travaydı at. Bir ağırlıyım olupça. Buna iyi maşallah tur değil mi? İyi mi turdu buna? Karga bulanı kaldı. Hızlap. Hiçki soru sayın. Bu başka. Şu dostalağa binizip hiç kalasın deydi. Hiçki sorunu ayttılar. Yerge düştü. Çoğun sorunlar başladı bu yasa. Çoğun sorunlar başladı yani. Hareketinde kal palvan eme. Katır. Sorun var göndekta. Sorun yaptıran. Bugün koyunun 7. Sağolun. Patır dostlar. 96'lar. Şularına ayağa kızı battılar. Geldim patasını alıp sürüyoruz ha. Maşallah. Yaxşı. Oyun öte kız vadat. Hazır hemen yerge düşüp hiç kalasın dedi. Özün nasıl? Dost bola. Ulaş karşılıp hiç kalasın abi. Dost bola. Şekil atım şunu ufacak mı? Şekile başlayalım. Hadi! Alıp cana ulaş kaçırganına yetki. Götür palvan götür hareketinde kıl götür. Yerde cadat. Sal bu sefer pattıra sal attı. Bu sefer sal kattıra attı jetti. Jettim la. Ay. Maynap çıkmadı. Hareket kullanak bırak palvanlar. Yerde cadat. Atlar da kuyu. Kavun dolu. Bu çıkı başladı buna. Maşallah. Hareket bırak palvan. Kattıra kalktan olmaz. Ölüm dışarı kattıra. Buna. Hareket kullanak palvanlar. Emre ortada tak. Hatta sürüyle geliyorlar. Biraz şarap haydalık. Maşallah. Götür empallar götür hareketinde.
Tegerat bayna az kaldı. Hareketini kıl Polvon. Echki alasın echki. Qaysi bile küçlüge nasip kıldık echki. Kana götür. Çekeceğiz ne oluyor da? Kıyımlap kaldı. Kıyımlap kaldı. Ha çık kaldı. Hayır çık kaldı. Geldi. Alıp çığa başkanın ayleçke. Ulaş kaçın ola ulaşka. Ha. Atımlarını salgılayayım bana. Dönüp kaldı, kıymılap kaldı. Hareketini kıl Polvon, hareketini kıl. Kötür Polvon, kötür. Ortada. Sakın patla gösterleme. Yerde ceratın o yerde. Hatta orta dumum kaldı. Değişki. Aylandık kaldı, aylandık. Aylandık bağlayayım ana. Hareketini kıl Polvon. Tekin bol. Kötü kaldı. Daha kansa, daha kat çıkılmasa ne oldu hem de. Ay. Çıkıl tatlar. Daha çıkılmadı tatlar. Müdürlü evet, karda. Lan ne oluyor da? Atlar çıkılınca da karda. Hem de atlı ile çıkılma türlü parça çıkılmadı atlar mı? Yoksa benim orada. Eskiye aitildi sorunç. Eskiye aitildi. Ne oluyor dostlar? Neyim atları turguzup. Mini açat. Ne kadar çabuk et. Hem kızı dağı. Çok sorunlar aitle başladı. Hazır. Ulaş karşısa dostlar. Eski yerler sorun. Şırdırca. Ulaş karşıdır. Berliğe gitti. Gitti. Alıp gitti. Maşallah. Ulaş çabuk etti. Hazır. Bir eçkiye. Taşladı. Maşallah. Kıyım oldu bırakıp bir. 17 tane tatatıyoruz katıp kaldı. Bunlar şakalar. Çıkacağım. Tamam abi üzülmezdik ha. Ulaş kaçırıp bir sorun aldı. At kimden at? Mukakan Tyson degen at. Mukakan Tyson degen at gel maşallah. Tyson degen at gel. Жақсы. Ава қандай болады? О. Жеңіл бірақ ака. Мындай. Бастан қатты болды. Қарда негіз қиын болады, аттар мүдірліп. Жақсы. Игілік білегіңе күш кетпесін. Дағым жаққа. Аңызға қарап дағы шүкеді отшады. Бұл жерде. Ой. Tosып алды. Алып шығып, жақшылық ат мінезесіңер дейді. Ешкі деді дағы.
Ayağa salsa kaldılar. Oyaqa salınbaydı hatta. To'sib qoldi. Yerga tushib qolibdi u qarg'ach. Ot basıp kaldı. At basib qoldi. Alып chiqib yaxshilik ashirib. Echki alasin deydi. Echki aytildi daha. Ikkinchi echki. 9-sorun aytildi buyursa. Našli ortada ele turadi nol yerda. Allah ular formaçanın canında ele turadi şol aç. Ayda jilasın yanında. Biroq harakat qiladi, maynoq chiqmayadi. Kötülüldü. Kötülüldü. Kötülük kaldı. Kıyılıp narca karap ketdi daha. Ay. Daha jıladı gene mi? Kettin aza qarab cevapla. Ay. Al savanda. Emi жоқ болып кетті. Әренті телефон қолды атта титреп. İnşallah çabuk bile dat. Çoğarılap bile dat. Qarga düştü qarga. Cana aşırdılar. Qarga müdürlüğü de ulu qarda. Bula qanday olar atlasın? Жақсы, ha? Maşallah. Sonra aytып aşırdılar. At bilen qarda müdürlüğü. Qar ulu kanda. Şunda oldu da. Ulaq emi. Geberişi de aşansı menen kızıq. Baqı mınday ulu qar görüp tasar. Qar qatып қалып тұр. At barına müdürlük жығылып атат да. Сүріліп бару ләч. Жаңа өтелі қатты ұшып барып жығылған жоқ ем бары. Сүріліп барып жығылып қалып атат, жатып қалып атат да. Азыр эми ашырғанға сорында эле ат мингизенгечи. Ат минги сатыкшайт. Эми мына. Жакшылык. Кайра эле доска ашырып кетти. Doska aşırdı. Azı muzaktan sorun berlet, sorun daha tartıp koydu. Echki aytıldı da. Alıp çıkıp atını aşıranға echki berlet dedi. Palvanға ketті. Ne hazır balam? Жерге ташта, жерге жақсылық. Жақсылық жерге ташта. Мына жақсылықтағы көптен бері мінлегі қиыл айландырып атат. Үрже, татқым яғы. Gazın bereme ha. Gel koy. Atın gibi lan. Muhammed. Maşallah.
Bunday dayım şunday жақсылтай болғанда. Ешкіге таштап кетті балан. Ат кімнің аты? Деркен миніп кетті, а? Өзің қаратым. Өзің қара атымен таштады ана. Құтман балан. Жақсы. Білеңген күш өтпесін. Машалла. Ошол жақ қарап кетті. Жақсы жылтас мінілі. 20 жылдан бері ат мінелектеді. Бірақ сағынып қалған ба? Чауып кетті. Дағы мынау жақ ауынға шүп кетті да. Не болды? Ортада көрөбүз мына. Балондар әрекет қылып атат ортада. Көрүүчүлөр кызып атабы? Байтын ете көрчүлөр. Мына түштүп атат да арканда турсаңыз. Сағатты бұзады. Үстінен дана көрініп, еме олдат, көрі тасар. Жоқ алдың бе? Жерде жатат. Майнап шықпай жатат. Толбондар әрекет қылқатын. Ортада. Бұл жақта тамаша қылғандар азыр еме. Шыққандай еме бар зетті. Жағынан аяшат қойғаны. Алғаз көр отат. Qayсы палван білейі күшті алып шығады екен әмі. Жерге түшіп қалды. Қимылдап қалды ғой, қимылдап қалды. Көтерілді ақшайды. Қимылдап қалды. Çok. Көтеріп, тырға алып шығып, үйман бала бар дейді. Ашын қоғыла sorun var дейді. Мына. Қолында әрекет қылады, көтеріліп қалды. Арап деп қалдыға, арапта ұқсайды. Отыра деп қалды. О, şu көк форма мен қызыл форма талашып жатты ортада. Көріп тастап. Сатыла қайда демен ұтады. Өте қызып отады, ортада чақтач. Өте қызып отады, мына қараңыздар. Urma pallon armab turdi, jarымчы. Sadaş balon alıp ketip taşıydı çağımda. Жоғырда қырда қонақ бар дейді. Ашырып сорын аласың дейді. Sadaş balonda келеді. Азыр жерден
Kötörüp. Herhalde kap bergen. Sadaş Palvan. Sadaş Palvan. Hayda Tima hırya. Jerga taştap et Tima jerga. Jerga Tima. Allah maşallah. At kim özün atın? Ha. Dons? O beri koyarız. Hayda. Ha, Boluş degen akam atı deydi. Ha, Kuanç akanın mı? Ha, Kuanç akanın atı kendi. Maşallah. Ha, Polvandaga satın mingizde konoklarga. Toylardan olasın dostum. Şunday olaklar köp boluyorsun. Adamlar tüy çaman esen oynap çabuk geçsin. Şu varın ardısınız gelin. Maşallah. Gün dağı öte sonum olup nanday açılıp. Pagoda dağı ayay sonum olda tavar ayı dağı. Adır emi. Kata kırsıtöz. Ne oldu? Vurunga takatıydı be? At çapçıpaydı. At çapçıydı be? Maşallah. Vurunca cana bütünle. Ulaq emi. Şu an sümeden kızıp olup gidetti de. Sadaş Palvan. Dağı. Yıldı ağınıza çıkıp taşıydı karca qarap. Dağı burada ağınıza çıkıptile onda koyduk. Oca kadar joğarak ketti. Ketti ama. Nerede görüşler. Haydi Palvan. Nol yerler kar biroq çınında uluganda bu akşam al olup uşul yerge toplap koyatken da. Şıldakta. Sakallar aşkıladat. Günden qarаңыздар. Allah'ım jaratkan. Bulutlarda jivi жоқ мындай арқаны жоқ, түркігі жоқ асып қойғандай болып тұрады да машалла. Аллаға шүгір айтышымыз керек. Өте мықты. Ауа райыдағы, улақтағы соны болып жатады. Надаға чалып кетті. Адыр еме ашырған үшін дағы сорын демек ашырды. Шайырбек ашырып сорын алып отады. Ne айтылды досым? Ешкі айтылды өлі, а? Машалла. Ешкіге. Assalamu alaikum. Бүгінгі ұлақ беріп атқан жамаат 96 жылқы балдар тілеген мақсатыңарға жеткілі. Сен тілесеңер Алла Тағала кәм қыласын. Шында айлыбызда ұлақ ойын танамашары көп болсын. Амин, Аллах барына. Ат кімнен аты? Ат бір ауам баласындықы. Машалла. Тыны деген үкамдікі. Тыны деген үкам аты дейді. Кличкасы Кобра. Кличкасы Кобра деген атпен орна. Машалла. Жақшы. Bir eskisini ayттыра şunu. Ешкісі насып қылып тұр да. Жақшы. Насып болсын аға. Қалғанда бір он келді жаш балдар қиыла қылып отыр. Да. Жақшы. Еме жаш өткен сайын негізі қиын. Анша-мұнша сіз қорақшылар улақ емес. Басқа жақта жүреді. Сауал айтшы. Жақшы. Білегізде күш өтпесін аға. Рахмат. Ешіңе ей керек. Машалла. Еmin чынында әрбір сөзде кейбірінде тұрмес үшін алышады екен. Сіздің жашыңызға ақсақалдар кейбірде улақ емес. Чауылдай жүреді деген емінде ойды айтамыз да. Өткенде дағы ат тартып атып, аттың жашын жашқа айтсақ, Өзбекстандағылар мындай жақсы түсінеді, асыйға түшінбей қалады екен деген ойды айтсақ, сен бізде түшінбейді деп отасың деп бүтқаны жазып тұрды. Арқандай случай болады. Ошо айтып қойғаным. Баса белгілеп айтып қойсақ, кейбіреулер сразу башқа жаққа бұрмалап, башқаша түсінеді екен да. Айтылған сөз жақсы ойды айтылады да мысалға. Лайктан басып тұра ұстағандар. Жерге таштаң дейді. Жерге алып таштап беріңе маған. Ана. Жерге түшті. Жерге түшті. Жерге түшті адыр әмі. Айтпайсыңар, кем байбала тағау. Аял тағау. Аялы қашырып тұрмын арбалығы.
Ha. 97'lerge aşırıp berezek. Pakileni ulaq dört götüp beretken emi. Keyingi жылқыға дейmi, keyingi sezonға 97-98'ler ötkörötken da, bu yıl 95-96'lar ötkörді. Ötkende 95'lerin oyunda tartып etkeniz, жақшы bilesler. Emi 96'ların oyunu, emi 97'ler ötkörüp beret, 97'ler keyingi жылы şol ulaq baştalığında ötkörüp, kayra 98'ler ötkörüp berişet. Ha. 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 Kıtar çıkıp da az daha. Уже topak hile. Çatıp. Atı kaçı atmayın. Ha. Bayalığı aşırıp sorun al bayalığa. Уже aşırıp payda. Kurbutaş 5. nomerdeki aşırdı. Bayalığı aşırıp sorun aldı tatlı. 97'ler pakelene bayan aşırıp sorun al. Oso bayan kaçsana çeker etesler. Bayan aşırıp sorun al bayanga. Canda bardı уже bayağı 97'ler pakileni. Az verse da kalsa. Alır emi 97'lerge aşırdı bayağı. 97'lerge kim aşırdı? Kızıqal lan. Aşırdı. Жерге таштай, жерге бояң. Жырғал. Эме Ташкоргон Чыңгыз деген аты. Kumar bekem olsun. Şuna жақсылықта Ташкоргондон. жүрөбүз. Қашқыр деген ат. Қашқыр деген ат дейді, машалла, қайман ат. Қашқыр менен азыр. Чыңгыз деген ат екен. Қашқар дейді. Машалла. Азыр Эмежан айтқан. 97'ler birbirine aşırı жатышат. Бактыра коюп па да. Байжигит балан адаш. Бүгүнкү оюнда 3-чү салым салып. Ne oldu? Tügadın Азамат. Ne kaldı azı? Акжалы менен 3-чү салым салып атат. Бүгүнкү улактанчы. Азамат. Жаңы жалга өтүп эле жүрөт. Кала кайдачы. Ошолчо да калаш болуп атат, каттуу болуп атат мына ортодо. Мына. Ортодо 12-чи номер калып атат го, ошол жерде калаш болуп атат ортодо. Бекзат каттыгыраак салатты. Каттыраак сал деп жакта. Домбурасы менен акам мына. Таган çıkalım. Çıkalım. Ay, at çıkılıptır. At çıkılıp düştü. Köp forma menен ошол да кылажат но. 7-чи номердеги эко. Saldı yemenin iskayın aslan bak. Sal deyim, az surup çıksa. Yerine zaram ama seklik kıyımındaydı.
Alып çıktı. Biraz sorun aytılacaktim da yem oldu. Tazalı kaydan yem oldu. Derge bir düştü atlar jığılıp. Yemi kayra kızı oldu. Ketті solda qaratıp. Jeri gelip kaldı kayra. Çukurdan joğur qarap düşüp kaldı. Nasıl oldu da getirdi işte sen alışmayla. Geledi ola. At gelir meydan. Savaş. Sorun yok desen bulaşmadı. Şurada kaçak geçecek oraya. Sana ılıydan köy atımından alıp çıkarttı mı? İlk futdan sağlayıp dedim var. Ha. Şu dini var, takşet tak, öte sonum oldu. Ben şu degan maqsadga qarajak. Degan maqsadga qarajak. Ernazar Palvan. Özün. At kimden attı? At Bishkekten Bekbolot degan ekan. Bishkekten Bekbolot degan akasını atıp kendin mi? Yani var. Sana Hıldı'dan köpçügen atların arasından жалға aşırganda көрсөттüm. Aşırı alıp çıktı. Жақсы. Bileğine güç ötmesin. Maşallah. Жерге таштап берді. Алып çıkanın koya alasın deydi. Уже жерге düşөрмеден biraz көтерді окшойт. Hareket кылып атат. Kılıç dostuz almış aşırdı. Kılıç falan gitti. Kılıç falan alpar taşlar böyle. Tamam gitti. Koy aytildi mi? Koy olma. Ortaşta 13. numara ketdi. Naşol palvan koyga alıp çıktı da yerge çörmünden ügürüp kaldı ji. Koluna iyileşipçi. Kılıç falan çalıp ketdi. Yerge taşladı, şirin yerge taşladı. Zamatına. Жерге түштү, кайрайла бирөөсү ийди да, бирок жалдын үстүнө талаш болуп атат. Алтын кур деп атат го эми аз. Көрөбүз. Садаш балманда кетат. Садаш балманда. Versa. Altın vurdun diye oldu bile mi?
Görüyoruz şuraya. Yerge taşlar dedi. Koyuğa ayıkıldı baya. Koyun sorun veririz. Ya Şeker. Ha, hadi daha zağı. Koydu. Ha. Altın kuruğa. Ya Altın. Altın kor. Baygen aldım size. Ha. Aldık sonra Sadaş Palvan. Boşunca Yunus bir eski. Bir eski piyos hoşumca gitti ona. Sadaş Palvan. Ha maşallah nasip olsun. Ula kanday oldu? Vakıta zor oldu. Oyuna şicikler daimin içinde dolduruyorlar. O altın bak koyu kaçırgan altın kana. Çalıp süt. Ha. Bunlar döngde yerge çüyle. Hayra olmatı gelip kötürüp sırası al çıkıp. Ha. Aşırgan palvanla altın palvan. Altın mı ne? Altın palvan teşekkür ederim maşallah. Sorunlar oldu. At gibi mi attı? Özüm attı. Bir koy altın biraz. Ha, bir koy. Şu iltimakta veri ulanlar şirin ulak kıldı. Tunç etti tamam Allah Allah. Ha, yaxşı. Bileğine küçültmesin. Ha, Allah sakallarından dağı süyletip koyalı. Altın kurma taşlamaz. Baldar taşladı. Ha. Baldar dışı bileğine küçük etmesin. Ha. Atacıkla gelip ödüzden süyülüp durağız. Ha. Köptemeli gelmeyiz şu baldar taşlayıp duramaz. Baldarın oluyor kuş kuvat gitmesin. Ha? Johnny Palvan'a da söz Biz okşaman, buna ola okşaman, buna okşaman. Bizden keyin çavan defter de. Ha. Ulak. Ne diyeceğim bana? Ulak жақсы oldu da ulak. Ha, жақсы. Sizden bir tanesini koymuş mu? Maşallah. Adire maşallah oldu ya qarab ketdi. O'sha oyundan ayaqtap qaldı. Az bir-birini aşırış olacak da eme olacak da oldu da görüp dostlardan. Hadi de düşün. Çal düşün. Ne tilek maksatın hareket kile. Oydoğan oyun hareket kile. Saparda durgan mallar olsun, saparı ne katar olsun. Köptün katarında şu salaman oynap kile. Gülüyorlar. Hiç vuruş talaşı koyulan malları. Hiç odan kulak takmayın. Ya hiç uğraşmadılar ya. Ulan. Aşağı kalsın. Vatandaşlarından test kalsın. Tamam şu balacak kalsın. Tuğanı ruhumu ne? Aman balısın. Allahu Ekber. Ya bunlar hızı çunu da kayıt. Ne? Taşlar. 25 dekar. Cekavurda 97'leri bir oturam oldu. Şu ulaqdan başını 20 kovunu 87 koldan hesapsanız bergen. Bizdi bir elin baldardı usulda bergenmez ulaqdı. Makalene qaytqıra. Ulan ulaqlayla ay. Bilegiringni bosev. Kechirimni ol. O'sha demek. Cho'llar sulagalakda bo'prakada ketdi qol ikinci qamchi ko'tarib bo'ldi ketdi qol. Kechirim bo'ldi. Jamızı qacha ishlar berasizlar. 97'ler Жаңызылға чейин береткен. Андан кейін 98'лер көтөттү. Улак ушинтип аяктады туугандарына. Батасын берди. Каналга каталып, лайктан басып коюңуздар туугандар, ар бириңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.